Osvijetljenost i prozračnost u prostorijama u potkrovlju možemo postići ugradnjom krovnih prozora. U ovom segmentu je Velux načinio značajan iskorak, unapređujući nivo i ukupan kvalitet života u potkrovlju. Iako se od davnina potkrovlja koriste i preuređuju prostore za stanovanje, u te svrhe korišćena su iz nužde zbog nedostatka prostora ili drugih sredstava. Razvoj tehnologije, mogućnosti i trendovi su to promijenili, pa se moderna potkrovlja danas često nalaze među najpoželjnijim i najprijatnijim stambenim prostorima, a njihova popularnost je u usponu. Potkrovlja koja se nalaze pod kosinama specifični su prostori, dok im jedni pripisuju mnoge mane, drugi vide brojne vrline. Kosine krova stvaraju posebnu atmosferu koju mnogi doživljavaju kao naročito prijatnu za stanovanje zbog osjećaja ušuškanosti. Ipak, čitave površine koje se nalaze u neposrednoj blizini susreta krovnih, ravni i poda ograničene su namjene. Prostori niži od 100 cm nisu pogodni za kretanje i u njima se ne može planirati prolaz, što mnogi na prvi pogled doživljavaju kao gubljenje velikog dijela kvadrata. Ipak to nije sasvim tako. Iako ograničene namjene, niski dijelovi potkrovlja pružaju niz mogućnosti. Ispod 100 cm prostori se uglavnom koriste za spremišta i omogućavaju odlaganje velikog broja stvari, istovremeno ostavljajući centralni dio površina slobodnim. Također, prostori ispod 170 cm visine pogodni su za razne druge aktivnosti osim kretanja, pa se u njima može smjestiti garnitura za sjedjenje, krevet ili čak kuhinjski elementi. Može se reći da umjesto gubitka velike kvadrature, potkrovlja, ukoliko su dobro isplanirana, pružaju upravo mogućnost boljeg iskorišćavanja prostora. Ključnu ulogu u komforu potkrovlja ima sam krov, njegova konstrukcija, izvedba i stanje u kom se nalazi. Prva stvar na koju treba obratiti pažnju pri useljavanju ili izvođenju potkrovlja, osim provjere nosivosti i stanja greda, je termoizolacija čitavog krova, konstrukcije i pokrivača. Ukoliko manjka izolacionog sloja, on se mora nadoknaditi. Poželjno je i da se krov ventilira, odnosno da krovne letve na kojima leže crijepovi budu polegnute na kontraletvama u suprotnom pravcu. Nakon izolacije krovnog pokrivača na red dolaze prozori. Potrebno je da ih ima dovoljno i da budu dobro termički izolovani, a to najčešće znači biranje prozora od renomiranih i provjerenih proizvođača. Naša preporuka u tom smislu su Velux krovni prozori. U potkrovljima je u načelu ljeti uvijek nešto toplije, a zimi hladnije i zato su klima uređaji skoro obavezni za ove prostore. Ipak, krovni prozori, njihova odgovarajuća orijentacija i tip mogu obezbijediti dovoljnu provjetrenost i raslađivanje. Kod prostora veće visine poželjno je da barem jedan krovni prozor bude pri vrhu, kako bi obezbijedio lakše provjetravanje i gubitak prekomjerne toplote. Krovni prozori su konstrukciono i tehnološki najkomplikovaniji dio građevinske stolarije. To je još jedan bitan razlog isključivog biranja pouzdanog proizvođača provjerenog kvaliteta. Direktan udar sunca i izraženi atmosferski uticaj u protivnom mogu dotrajalost manje kvalitetnih prozora skupo da naplate, pregrijavanjem potkrovlja i trošenjem nepotrebne dodatne energije na njegovo rashlađivanje ukoliko je uopšte moguće to uraditi na način koji održava prijatnu atmosferu u takvom stambenom prostoru. Prostor ćete u tom slučaju morati dodatno vještački raslađivati ili ćete stvarati nepoželjnu prekomjernu provjetrenost. Upravo su Velux krovni prozori i njihova napredna rješenja jedan od vodećih razloga zbog kojeg mnogi uživaju u ambijentu kosih površina. Tehnologije i savremene ideje donijele su Velux krovnim prozorima mnoge mogućnosti. One pokrivaju ranije nedostatke zbog kojih su krovne prozore mnogi izbjegavali, kao ranjiva mjesta na krovu, što se javljalo kao učestali i izraženi faktor uslijed prirode njihove pozicije na krovu. Ušuškan u kosine, potkrovlje sa savremenim krovnim prozorima nosi dozu šarma, individualnost i rasterećenost koju pruža fantastičan pogled direktno u nebo.